Yes, niteka kandi kongera kubana nawe nshuti mukunzi bigano bica kuri The Real TV Show nko kuri kuravyumva ni wa host wawe akuzana ibigezweho abantu bakuzanira ibigezweho ahagezweho ndetse nibiriko biratunganywa makino gihe urazi biriko biravugwa mu gisagara ca Bujumbura canke mu gisagara ca Kigali ahagiye hatandukanye aho bumva ikirundi n'ikinyarwanda urabizi neza yuko hari gitaramo kigiye kuba mbega igitaramo kigiye kuremeshwa nabande mbega vyifashe gute Uburundi n'u Rwanda urazi ko muri mwese mwagunye mudusaba yuko twoguma duhimiriza yuko entertainment y'u Burundi n'u Rwanda yosubira kuba nko myaka yabakidumu balolilo abona za collabo z'abari nyinshi buno ntibiriko biraba mu muziki gusa ariko no muri film canke comedy biriko biraba urabizi neza ubwo abagiye batandukanye mwage murabona muri bamenya mwababonye bakina film canke mwabonye afisho bari kumwe na Alice bo muri team mutima ariko mwakino gihe hari biko biratunganywa na Zubi Comedy canke umuryango wa Zubi ndi kumwe nomwe mu bantu bakomeye cyane hariya ufise micro yitwa Ivan canke Prince abarundi benshi bakunda kuvuga ngo ni escrojanti bogare sana lakini sasa azigucabiranya abakobwa ibige bitandukanye ariko kandi ndi kumwe na Seti umwe mu bantu bagezweho cyane umeze neza musaza meze fresh kabisa ndashima Imana kabisa ni fresh bimeze neza ni Burundi ni Bujumbura ndazimbye vrema Bujumbura burarenze urazimba bega hanu nakunze kabisa Bujumbura nabukunze kuzimba no kugira ute man kuzimba bivuze umeze neza baba we buzimbye nyine kuzimba urahenze nubundi ariko ndahenze iva kurushikiro afite abagore benshi yego kumana kujya muri bamenya afise abagore none bamenya dukinira i Burundi abakobwa benshi bamuhamagaraga turi kuva mu Rwanda ngo yiva ngo none uragira hano ryari ukaje ngo nje ngo ndi mu Cibitoke kumva undi ngo ndi hano mu Gisagara Cibitoke ni he Nyakabiga ngo uragira hano ryari iva bakarira njewe ngiye kumva numva umukuru wa papa arampamagara uragira hano ryari Seti ntabwo nshaka gukora ububo burarara hano iwanje no kuvuga tonto we yanse kufata hotel urari wiwe kugira udakora uburayi narayi wiwe ari kumbwira ibintu bibi Burundi we aho kumbwira ibyiza akambwira ibibi hano ngo ushobora kunywa ikiyeri ukagira ukageza nka mu gitondo ukarara muri kasho ngo kubera ikiyeri wanyoye ukaba wagwana ukarara muri kasho ukoresha amafuti kandi njewe nandi naje kweri kujya ubuzima ariko karanstressa n'ubu ngubu ari yarayi yambwiye ngo ibiganiro ariko murategura yambwiye ngo ibiganiro byose araza kwicisha mama bari kubesha ngo ni numva muvuze nabi Seti undi murabizi neza ko ari umunyarwanda ararinda agira ngo bene wabinaha kireka niba ari abametisi umudipe se umunyarwanda aho yaraye twararanye ubwo rero niba araye kwa onkire wawe niho naraye uvuze se umunyarwanda ushatse kuvuga ko atari umunyarwanda n'umuhe umuntu ise yakwivuze nahari ni umumetisi nje ndi umunyamurenge nikimanye abanyamurenge ariko ntaho bataniye n'abanyarwanda muri rusange n'abarundi ariko ndi umunyamurenge Ivo umeze gute nawe ameze neza Bujumbura wabibonye gute ni ryambere ryakanga ni ubwa mbere ni ubwa mbere kabisa ariko ibintu byaho narinzi ngo umuntu azanye nk'ibihumbi 100 byahangaho umuntu yasinda ariko urasinda ibihumbi 100 yibeshe mani utipe yansekeje vrema Iva ntagaza amakaritsiye hano nkuko bavuga ngo ugiye ntuza Donatisi noneho umutaxi uri gufata ari muri ibi biti umutaxi yamuciye amafaranga ibihumbi 700 by'amarundi 70 aramukatana ahita mugarura hajyara aramubwira ngo ngaha oya raba twavuye hano tujya kinini ngo riha urumva we buretse mvuga inkuru aramubwira ngo riha ndakujejeje shefu kandi umutipe yarabaga ari nkari ahubwo mani warize kubera ko gasoma ntamenya yagiye noneho umutipe yakamukubise 7 amukubita ibihumbi 70 by'amarundi arakubeshya imva ratakono diro zagenze bana nacyo cya ibintu byambabaje hano njewe nagiye Kinindo hano van apartment ngiye gushaka apartment mu Kinindo ni okay nyine ariko urabiza aho twavuye atwaho tuvuye Sun Beach zayo ariko n'ubundi twabagara mu nuza mu Kibenga kuri nuza ya Kenda yego ni mu Kirundo mu Ngagara tuvuye mu Ngagara mu nuza karitsiye ya Kenda bivuze ngo hano hano man niyo waguha imodoka nari mfite gahunda yo gufata imodoka ntago ushaka kumenya umuhanda numwe none umutaxi yambwiye ngo arantwara mu kuntwara yambwira ibihumbi 20 mbishize mu mbona ni 6 ni 7 by'iwacu ndavuga 7 by'iwacu kugenda hano ni bisanzwe none tugezeyo
apartment ngiye kureba dusanga ziruzuye tujya handi arangarura angaruye arambwira ngo nago 20 yayafata arashaka ngo 90 nambwa wapi nago 90 se 90 noneho muha 70 ngeze aramparuye nsanga mugabo naguze imodoka 70 wagura umuduga 70 amafaranga yaho mwana bari guhiga uwo mushoro 70 yaragiye muri Kenya cyane none se wa mugane mwana kandi mfite nimero ze mfite nimero ze ariko yamemukiye ngo baje nari mfite inote niba ari 100 z'ibicumi none nsigaranye 3 nta kintu naguzemo nanyweye ntago nk'inzoga ngo nayanywereye reka nabi mugabo ariko nizere yuko imfungugo washimye ngene zimeze oyangiye meze neza i Burundi cyambere naje muri show dufite ejo ngo ndavuga ko itariki 3 z'ukwa 8 ari nayo yateguwe nabo batipe bazubi comedy ariko natwe twaba turimo muzambona nka MC turi kumwe ba Nyakso ba Mitsutsu turi kumwe ba Rufende turi kumwe ba Joshua n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye ba Mutima Isabella Donizanabera no hano nuko muze kwashyiramo Donatisi umva kabisa urabona ko boro turi kwitegura bivuze ngo ejo umuzaze murebe abantu banyu mwese mukunde nabo badadana bavugaga nyine ngo bashaka guhura na Bogard di quartier di quartier Bogard ukisema kamata chini uvuze bindi rero kubita chance goko mana chini reka rero dusimbire kuri kino giteramo kigiye kuba nibaza ni ku munsi wa Mungu itariki 6 no kuvuga ngo dukoze kino kiganiro samedi ariko kandi kugira binyaruke bino bintu ifo yuko dukata kano kantu abantu tubatumirire mu groupe ya WhatsApp ntagiye atandukanye abatazi Donatus ni kuri large ku kiraro umera nk'uwinjira mu Kinindo uva town ariko kandi ku kazero ka mbere ucyusoma Donatus ni kuri 50 m uvuye kuibarabara nibaza yuko ari hafi cyane mu cyamwo ni kigo kimeze neza ahantu hari security imeze neza reka tuyage kwa kino giteramo kubera iki guhitamwe mu Burundi kubera iki guhitamwe bano ba comedians bari hano kuri afisha impamvu twahiseho mu Burundi umwaka ushize twarabikoze twakuriye muri Kenya kuri Kenya biba successful haje abantu benshi abanyarwanda babayo abanyakenya twebwe intego dufite no gukora East African tour tumaze gukora Kenya tumaze gukora mu Rwanda ubu twaje i Burundi kuko tuba dufite abafana ahantu hose hatandukanye cyane cyane abarundi twe kuturebye kuri YouTube yacu nyuma y'abanyarwanda haza abarundi baradukurikira baduha ama comment turabakunda Zubi comedy bantuza ba Prince baba bafite ama comment ba Nyakso ba Mitsutsu twese twaravuze ati iki nicyo gihe rero cyo kwiyereka abafana bacu i Burundi live ese ko bamaze igihe badukunda tumaze imyaka irenga ine tubakinira kuri YouTube kubera icyo tutabakoreye igitaramo kiri live ikindi kiza nuko abantu i Burundi bakurikira industry yacu natwe tugakurikira yabo nukuvuga turi hamwe mbega nkuko wabivuze ngo ba Tom Close bahoze bakorana na ba Kidumu na ba Roriro so na comedy rero igomba gukora iyo cooperation tugakorana impamvu rero nahisemo aba comedy nibo twifashije kuri incura ariko nabandi nabo naba comedy bakomeye abandi basigaye i Kigali nabo bazazi na hari abazaza muri Kigingi Summer Comedy aba Clapton bazaza icyumweru gitaha kuri 12 rero nukuvuga ngo baba bafite calendrier zitandukanye abangaba nibo bari free kuri aya matariki turavuga reka dukora igitaramo hano nkuko byumva kizabejo ku munsi wa Mungu kuri tariki 6 hano Donatus tumaze igihe tubyitegura ikintu dusaba abarundi nukuza bakadushyigikira n'abanyarwanda babina n'abanyamurenge muri rusange nabo barahaba benshi bazaze badushyigikire kabisa kizaba ari igitaramo kimeze neza uravuze igituma mwahisemwe hano muri Kenya naho cyari cyitwa Iwacu Comedy kubera iki cyitwa Iwacu Iwacu Comedy nuko tuvuga ku muco wacu tugaruka ku muco wacu cyane cyane mu mabrage dukora ese dufite ubuhe muco turavuga kuki ni umuco yacu ihuriye kuki ibyo nibyo bintu tugenda tugarukaho bituma tuyita Iwacu Burundi dufite ubuhe muco uwo muco w'i Burundi ukora gute uhuriye n'uwo mu Rwanda comedy cyane cyane ivuga kuri culture ibyo bintu bababwiye nagari nta mu Rwanda n'igitaramo bihuriye mu Rwanda n'igitaramo bihuriye iki kinyamakuru kigomba kuba kirenze kuva na kera cyahoze kirenze bakivuze mu bisokuruza byinshi cyane wowe anko ako nako bizi ndakizi uyu kuvuga ngo hasigaye uyu munsi gusa wowe ibyo uri kumubwira byo mu Rwanda ni biki wowe hari ikibazo cyawo igitaramo no kuvuga nejo ku cyumweru 6 z'ukwa 8 nejo n'umunsi wejo kwesa 10 abarundi kandi ntabasire mu buriya
n'abasirimu buriya abarundi n'abasirimu cyane seti garuka bakorera ku kazi bakorera akazi ku gihe buri rero twaje dufite gahunda yo gutwika abarundi tukabaha show uri kumva hari Nyeso Fred ido zubi comedy dore none urumva Donatis Conference Center Kinindo uri kumva hano neza hari amadarapo turugariya urumva niba binongera kubabeshya ejo zoba twatwizwa turakaye turi mu benyamara guys nibaza yuko muri ko murabyumva iki ni gihonjo ariko bashaka kuryoherwa bazeje ibintu bijyanye no mu Rwanda ntabwo turi mu Rwanda wakirofa turi Burundi Kinindo abarundi tabona abana beza amwita Mitsutsu kuri atumutu Mitsutsu n'umwe mu bantu bagezweho mwa kino gihe ariko kandi nibaza yuko bashaka kuryoherwa muze cyo kugira ngo ibi bihonje mwumvise no musi canke mubonye ubunyene tubihabwe ku mwanya myiza kuva igihe cy'isaha 10 nibaza kari gushika bukeye koko ikibanza ni ciza kiratekanye nta muntu azokoma induru ngo bamubujije umuziki twako turaganira ariko uravuga Burundi n'u Rwanda namwe mugiye kubikora hari bamwe babonye Iwacu Comedy Festival bigiye kuba biza birahuza abanyarwanda n'abarundi maybe uno munsi bakaba bari mu Burundi ejo tukazobabona mu Rwanda bimeze gute uko bimeze ni guhuza abanyarwanda n'abarundi kuri inshuro tugiye gukorera i Burundi ariko festival irakomereza mu Rwanda dufite umunsi w'abarundi mu Rwanda twamaze kutegura hazaba ari Burundi Day mu Rwanda iyo ni comedy tuzakora tuzatumira abari abantu bavuza ingoma karica y'abarundi tuzatumira umwe mu bahanzi b'abarundi no munsi uzagaragara muri festival none tukagira n'umunsi usanzwe nawe w'abanyarwanda n'abarundi ariko barimo uvuze Burundi Day maybe hari umurundi atazi bibera mu Rwanda Burundi Day donc Burundi Day no munsi usanzwe uhari canke ni ibintu byabaye created by you guys mu kina comedy twebwe twabikereye no munsi special abarundi baba mu Rwanda abarundi bazaba bavuye nta bazatamirwa n'abakomediye b'abarundi bazaririmbirwa n'abahanzi b'abarundi ngoma zizavuzwa neza abantu twebwe icyo tuzabafasha gusa no ghostinga show hazaba hari abanyarwanda baje kubareba hari abarundi baje kubashyigikira mbega azaba ari umunsi mwiza ni ibintu bizahoraho icyo tubasaba gusa nuko babiha imbaraga nko kuri uyu munsi bakadushyigikira bakatwereka ko babyishimiye bakatwakira neza no mu Rwanda bizaba bimeze neza natwe nibaze yuko bimeze neza Ivora afise ikintu ushaka kongera ko nk'umuhost wa show ntago cyabura kubera yuko mu Burundi bundi ni nko mu rugo ha kabiri nyenda nishimye cyane kuba mpageze ngewe nari mfite inzozi zo kuhagera hari n'umugabo bita King Saba sinzi niba mumuzi ko ukora ibintu bya cinema yari nambwiye yuko nyina yo hari project ashaka dukorana ariko Sabas namwe abantu bagezweho hano so rero nkeka yuko niyo ntazi uyu munsi naye kuzaza ariko hari impamvu yatumye nza hano nuko nari mfite ibyo dukeneye kubanza kugeza ku barundi tubanze sinzi niba mwumva ikintu kubonja icyo bisobanuye kubonja umuntu nukumuha ikintu kamuha gato kugira ngo banza ga feeling so bivuze ngo rero hano ikintu abantu nababwira nuko ejo bagomba kugira ibyishimo bagiye kuza kuryoherwa na yabo no kuryoherwa natwe baje kuryoherwa mu gihugu cy'iwabo ahubwo nibadufashe tubone yuko batwishimiye amatike ubu ngubu arahari kanyaraje kubwira aho umuntu yayakura ariko ikiri imbere nuko kabisa i Burundi ahubwo iyo badufite n'indi kwa gatanu tukaba tukihari hano kuko i Burundi hararyoshye man turangije na show tukata dutaha twababara ariko amafaranga nayanyu murahigesha bashobora gukomeza Burundi ni nyabagendwa twe nta kibazo dufite cy'amafaranga ni nyabagendwa naringize ngo ubundi nk'ubu nakishimye muye n'umugabo bitaroriro babifize bo tuhora tubonana ariko nka roriro kweri aca aba ingaha aba mu Burundi nyene ayi Bujumbura zamurondera ufise contacte aya fisa ariko nzamu nabahe barundi muvugana Dramati Noza Kiriku umuntu tutavugana ngira ngo uyu mutipe Noza arya mwitande wowe Double J ujya munini agenda na Kiriku Double J kuko mutavugana kandi Kiriku bahorana
ariko kiri kuburyo ntibakunda kuza hariya umuntu uhora ni Dramati uhora i Kigali. Okay, urifuza guhura nabo? Ndifuza guhura na Lolilo kuko niwe muntu mbona wo mu regent. Abandi barakora cyane kuko bari no kuri level ubu turiho twese niwo muziki twakumva. Ariko Miss Sherisa yo bibakorera kuko no umwe mu bantu bari close cyane n'aba artist. Oya ariko naga ari byo kuvuga ngo turashaka guhura nabo biri bad gusa umuntu ahuye nawe ukamuramutsa foto nk'umuleja nabo mu buye buri close kuko no menyesha makuru wa entertainment barabamenyesha nabo bakamumenyesha baramenyesha aribyo bamumenyesha vraiment ya mugabo ibintu murimo naga ari byiza ariko abantu benshi baravya tugiye gukura heherera amatike kugira ngo ibintu kwanza byasho tubanze tubibe. Amatike ari mu mujyi nababwira nimero bahamagara bakaba babona tike. Uretse ko bitavuze yuko nahangaha amatike ejo azaba hari hano mwango zizoba zihari mwango zaba zihari hano kuri Donatisi. Ikintu nshaka barambwiye ari ikintu bambwiye ngo abakobwa b'abarundi baratwenga baba bafise ikigongwe ndabashaka hano muri sale bakubita ama blague kweri n'abasore muzoze n'abamama muzaze n'abana muzaze turabiteguye kabisa. Tumaze igihe kera nabonaga abarundi baza mu Rwanda kweri nkababona nko mu ma event urumva nkababona ahantu dukunda gusohokera mu ma club ukabona barishimye bari kubyina bararyohewe. Navuga aba bantu ndabakunze cyane ariko ndifuza ko no kuzaja buranje nkunda abarundi cyane ku buryo ko nzashaka n'umukobwa wo mu Rundi. Uhereye kuri Nera Nera wararenze ni manager dufise manager wacu bita Nera. Ikibazo nagazi guperforminga twakamuye stage ejo wallahi yes niyoza ko muri mu Kinindo quartier abakobwa baryoherwa kandi amafaranga baya vibe barimo ngaha aha mu Kinindo muri quartier Kiboss mu Ngagara sasa ari mu Ngagara ari mu Ngagara mu comedy yitwa maybe Haul canke Audrey niwe yakubwira amateka y'abanyengagara je ndayavuze bavuga ko ndababeshera ikintu rero special bazoza bahasanga inyuma ya videos zanyu babona niki ikintu kiri special bazahasanga nukuba tuzabaha performance guperforminga bili live urabyumva kubita ama blague wicyo ukata ku muntu blague ukayimukubita kandi kamufata urumva ico ni ikintu kiri special. Dufite abakomedie bano bakomedie buriya mu Rwanda ubu nta muntu ukiri guseka aba nibo bakomedie basetsa abantu mu Rwanda nibo bamanutse hano bazongera gutwenga twasubiye ni ukuvuga ibitwenzi byo ibitwenge byose twabimanuye hano. Rero abakomedie dufite n'abahanga dufite Mitsutsu baramuzi n'umukomedie umeze neza dufite Nyakso n'umustar baramuzi nkagezweho dufite Nuza Zubi Comedy baratuzi mu Kinyamurenge dukina Miss Murenge dufite Joshua baramuzi dufite Rufende kandi umukomedie ugezweho i Kigali dufite Iva baramuzi Boga ribaze Boga yambaye agakoti afite mikoro abadada bari ko baramuraba ari kugira ndi kugira gutya urumva bizaba bimeze neza ushobora kubundusha ukuboko nanje hari ikindi urojya kumubita gusa mugabo ikintu nabwira abarundi tutavuza abarundi kazi gusa nuko bagomba kuza bitwaje igikapu batwaramo imbavu zabo kuko muzozivuna zivana mu Burundi baratwenga vraiment nagiye ncano kuri beach hariya nkabona utudada twiza kuntu tuvuga nono kare urakahamagara kabwira bite ni byiza umeze ute meze neza none ko nagukunze mfise boyfriend ihoze umbwira command ukeneye avuga kwera itagukatira direct dore bari loyo ivari indobo arangije yerekana ukuboko aravuga ngo vyihoze ivyo uyu mutipe niba ari uko ngiye wenda ntakora comedy nkabo bo baba bafite ukuntu igisebo cyose babumva bakigushyiraho ariko ntibitangaje umuntu twari turi kumwe kuko niba yabimubajije bakamukubita indobo twari twicaranye ariko ntago byari birenze man uramudada ntago byari birenze cyane icyambere waruje kurya ntago waruje kugira ute koresha yes reka twibutse bari kuradukurikirana yuko ari ibihumbi 50 muri VIP ibihumbi 30 muri VIP ariko ahasanzwe canke hameze neza ariko ikibanza je nabonye cyose nabonye mengo gisana VIP ni ibihumbi 10 uzoza utwenge unywe uje ufungure bimeze neza ariko kandi uzogende unaronse amafoto kuko bana batipe bameze neza sana bari hambo bashobora kuguha n'agafoto bikagenda bimeze neza ariko kandi nizere kuzoza kubashigikira abakomedie barundi harimwo Ildefonse muramuzi igana bakuru bihugu bagiye batandukanye canke bagiye batandukanye harimwo Mutima le Comedien ndajya kino gihe bamwita Boss Mtoto canke Mayondori nawe azoba hari numwe mu bagezweho ko ariko bana bakomedie barundi ga
abakomediye b'abarundi ni inshuti zacu especially Kigingi. Kigingi ni umushuti wacu bya hatari, dukunda no kumutumira mu Rwanda. Narababaye vraiment, afite ntuza Kigingi sama izakurikira ino event yacu, ariko n'abazaba harazadushigikira kabisa. Ni nawe ari kuduha amaterime ya hano bakoresha bakamakaritsi agize nagize gutya, ariko na mutima n'umuvandimwe n'umushuti wacu. Bari abakomediye bafite ukuntu bagirana urukundo na Ildefonse, bose turabakurikira. Buriya umukomediye mwiza nuwigira ku bandi, ukareba bagenzi bawe uko bakora. Komedi Burundi mazigiye nyikurikira, Barawuru ndabazi, ba Kigingi ndabazi, ba Gasore, ba Mutima, ba Ildefonse. Abo n'abakomediye bose nkurikira, ndetse twifuza no gutumira mu bihe biri imbere. So rero aba bakomediye twarebye abakomediye bagenzi bacu kandi bagezweho i Burundi vraiment. Urumva Mutima agezweho, Ildefonse agezweho, turavuga reka dufatanye dukore collaboration, kuko ni Kigali nabo nibaza bazasanga natwe tugezweho vraiment. Dufatanye gutyo kugira ngo tuzamure ikintu kinini no gupushingana muri rusange. Abantu bagezweho cyane muri bamenye, kuko urinzura n'abatipe bakubwira ngo bamenye basoye kandi gashasha, bisigura ngo ino team igezweho. Ko erike bamenye ataje kandi ari umwe mu bakomedian bameze neza cyane canke mu ba actors bameze neza. Afite kandi kazi, ariko buriya buri mu artiste aba afite ukuntu ategura ibintu byo. Uyu munsi Zubi yateguye igitaramo, wenda nawe afite mu minsi iri imbere ko zategura kuza gutaramira abarundi ku giti kiwe, cyangwa tukaba twanamufasha. Rero ariko byafatiranye n'akazi kenshi afite, ariko niba bararebye show yacu i Kigali yari irimo abantu barenga 2500, yaradufashije, yarahari. Ari muri expo, afite na expo, ari ibintu ari kwamamaza, ari kuba expo mu Rwanda, ariko yaradufashije, yaramamaje. Sinzi niba mwararebye episode kuri Crafish yari iriho Ramazani kabisa. Azaza ikintu yambwiye cyo yantumye, yarambwiye ngo bugere abarundi basuhuze, babwire ko mbakunda, nanje ndi mu nzira ndi kuza kubataramira kweri. Ni ntasho zabamenya kuri Zubi Comedy canke umuryango w'abakomedian b'abanyarwanda baje. Wavuze ngo umukomedian mwiza n'uwigira ku bandi canke umuactor mwiza n'uwigira ku bandi. Ni ngiki kintu wiga kuri Comedy Burundi utigeze ubona mbere? Comedy Burundi ikintu nyigiraho, abakomediye b'abarundi bafite ukuntu bafite umwihariko buri muntu. Nka Kigingi ni umukomediye nkunda cyane ndeberaho, azi kwactinga kuri stage muvoma ziwe. Ukuntu abagira amaso, ukuntu agira kuguru gucya, ukuntu yifunengeza, kavuga ni fresh. Wareba Mutima gifise ukuntu ari kinini, kinatwengeje no kukibona kiza. Gifata inda yacu kikayirekurira stage kikavuga, ukabona biraryoshe nyine. Mutima agira ikintu bita kwisanzura, nk'umuntu uri muri sari we mu rugo nyine agakino, ukabona biraryoshe. Ildefonse nawe afise ukuntu afite amateka menshi, ari mukuru, ashobora kwigana mu butu, kandi ijwi rya Mobutu sinigeze njyumva. Ashobora kwigana president wa Malawi wo muri 72, ukavuga kweri Ildefonse. Ariko nawe afise tara yo kwigana, imitation niko babyita mu Cyongereza. Ugasanga na akantu ke k'umwihariko gakora. Gasore afise ukuntu nawe, afise ukuntu akunda ibijyo. Gasore afise ukuntu atera amaburage. Gasore batera amaburage ku buzima bwe busanzwe, kabona nawe yirekuye ari kuvuga life yiwe, kabona ni ibintu byiza. Ikindi Comedy Burundi cyane cyane ishimira abarundi muri rusange, abarundi barashyigikira kabisa. Narebye show ya Kigingi y'umwaka ushize, harimo abantu barenga 8,000 muri show 5 years of Kigingi. Byari biryoshye kabisa. Mutima nabonye show yiwe yaruzuye, Raoul show yiwe yaruzuye, show ya Ildefonse yaruzuye. Ebana abarundi turabashimiye mu rugaga rwa Comedy muri rusange, ariko nanone natwe ejo bazadushyikire kabisa, bizaba ari sawa. Ahubwo ikindi kintu umundi yaravuze ngo ikintu twigira kuri bano batipe, sinzi niba ari ururimi rusekeje, ngewe ni umuntu ndagitangira kuvuga mba nshaka guseka. None banze niba natwe ari kumwe mwumva tuvuga irabisheka, niba twebwe nyine natwe barumva uko bivuga. Bavuga yuko umunyarwanda yumvise umurundi avuga abayumva yo twenga, abayumva yovuga. Shero no kumva akadagakari kuvuga. Egereza miko, mba numva ari twiza nyine tumeze ukuntu. Nayo majambo y'ikirunda kuryohera iyo uri kurayumva mu matwi. Oya kuno bavuga ngo mugabo mutama ingene umviriza mugabo nyine ngo none umuntu arambwiye ngo ndaje kandi arimo aragenda. Sasa wowe uzugenda hariho zazi nibakubwira ndaje agarutse, bro ndaje guma ngaho umuntu akubwira ngo ndaje kandi arimo aragenda. Ariko kubera ko abarundi
ahubwo twebwe natwe natwe twashatse kuvuga ikirundi ariko byanze uyu nguyu ikirundi ari kuvuga niba ari igiki niba ari igikongomani iki kirundi ni ikigande cy'ikirundi ariko abarundi Bujumbura nakunze ukuntu Bujumbura nayumvaga ntago ariko nayibonye wamenya ahantu ujya niyo baguha Bujumbura imeze neza vraiment imeze neza ifite ukuntu ifite agakirima keza yubatse ni sawa kabisa Zereka umwanya mwiza wo kugira ngo tuze gukurikirana muri kano kanya ndahejeje na Seti nibaza ko Seti yahejeje naho yo kwigira kugira ngo amakofi Ivan hatse kumubana menshi byoza kuba byiza cyane ariko kandi Iva urumwe mu bantu bagezweho